la chwech fod wa kwo dok watiki gubu. Ento ka watamo ni ruo la chwech mier waring bore kar manudong watimo goro to twal bebe. Wachiero bor watu ba mafod watiki kero, mafod watino, mafod wang wat neno pinga be, mafod watiki gubu, mafod waworo gnying luba, mafod wawero gnying la chwech. Pero ngade goro made tiyo yat chide chakwa luba konya uluong la kwat ngarmoni ana mero lare. Ien peche ta lare made toa. Lare ni chamo kene biberu ni ini tamni no ilare chi wek peto. No chier mani wek peto. Pien bidul kumani no wek peto. Ento wachiero bor watu ba mafod watiki kero. Catholic luoni ruba. Protestant luoni luba. Chi wachiero bor luba ki gubu. Wachiero mafod watiki kero. Eno wek ana kwanyo kara wachi lare. Chia lare. Pien ana miero beru ki ruba. Oweko. Jomo kene. Tie ki tutual. Ni nyeri eno beru Catholic. Ambe la fondini Catholic. Ban ma beru la fondini Catholic. Ana ngeo pingo weka beru kuno. Pingo weka ana ngeo. Gino weka tina lare. Atie bot. Moro kole. Born again. Ana ngeo. Amira bedar mape maruko. Abedar mape marti umbal tutual. Pieni lujoge weng. Poleke riyo kitore i Catholic. Pien Catholic pe kwero pe riemo ngarmo. Yingir kone maruko. Kone timu ngomire wo ching. Magen gishimo. Uwego angera neno ni. Kenyo chiek pe diyo dan tutual. Awa bien gira kamano anoni konya. Dong ampa poko dini. Ino neno ni kamoni kunyi. Chibiri ye mot. Ke no Catholic. Tima be beri ye. Takati gwagol ye kuni luo nying roto ba. Iluo en robani. Nyora chwech nyo Yesu ni waluo en Yesu acheli. Wabiri ye mot. An ma bina lar ni wak bin me kany mot. Wak bene ambe pa bino kany ka waini Catholic raj. Nyo dini man raj. Nyo dini yeni raj. Dini raj. An pa bitimo. In nen ka minoti ruate ki in cherbiri ye. An ma a bina atikanyi wak biri ye. Ana ngeo. Pingo we atikanyi. Amir tipu pala ba eno beta gwaka. Weka bina atikanyi. Dongbe na mira ngelu ba mafura tidi. Mafura tiki kero na tiki gubu ni. In bene ngelu ba mafura tiki kero mafura tiki gubu. Mana yan ibola bino en. Ibola tia bino. Kade wini ni ibola chokche chako kokinyin luba. Luba miro konywa ba. Luba miro konywa. Inoni kirni ngo. Taka de bola magane tab de koki nye ugo chimbola kwan mona mere lek pera anto ati marache korongo o chiwek ke chak legu bene pi yorkum go chimbola kwat wala kwat lek pera fo luba ni kuma yot la kwat konya I lek pera ni kitati keru na meti gibedi ki keru furi eto pedo no I goro madung keru long pe chi waini luong la kwat wa lek pera chi neno lieri do nyigi tia lega no ngato lare nyo ngat mo jolo Yesu Kristo peke timo kumano eni yini chera ka jolo Yesu Kristo ni no miera kumine eni mi logo ni poto ero pe jolo ki chunyi weng kitami mone chani amiero tibuna bet ka bermi ku lare yin pe chia lare pe gwa kumini keken e chera lare pe gwa tibuni ni tibuna bi chero kwene egino we dano lare abed mabe lomini dog wene ka to achiet bolu ba tibuna bet kama be neno ngar mo pecher ka lara ni mi acheta gen kuma eni mi poto pxe kum yeni keni ngo wango to neno wang lu ba be neno gito pe neno mi kwo wang lu ba neno ma de ini to tibuni kama cherre ye no dong in kumini pinyeo so wan neno wang lu ba mo ngi neno ma kwo pe ineno wang lu ba ni to eto tibu mogo mano Yesus Kristo chwalo matino tiano tibu mogo matino tiano ni tibu ni aye obera neno ne ki lek obera neno ne manu giri kwo eri tigi del kumeni ibera ka neno style mapapat pila nyut mapapat eto ka de to
mono ding pato kikom eno ineno we so wayeo ni wane wabedo chok kiluba mafot wakwo mafot watigi kero ineno we